Lakhipuronline puthokjaba Mars ki tang kunmathoi ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pau. Marfu taranithoi suba apokpa marup haunasangi lamda thabung mifam Mars ki taranipan amasung taramapan da pangthokre. World Mitei Council WMC ki oiba mifam pangthoktuna WMC jiribam zone semkhre. Sri Nongthombam Birenbu Manipur Legislator Party ki luchingba khankre. Sri Birena amukhana Manipur ki Chief Minister oiragani. All Kasar Sepak Takraw Association ki sonai masa semkhre amasung tongan ba mafam singda yausang sports pangthok na khibagi pau makhata na lagli. Haujik mapung oiba pau tabirasi. Marfu taranithoi suba apokpa marup haunasangi lamda thabung mifam Mars ki tang taranipan amasung taramapan numit nini chupna hojai mati khola gochora da ahan taranithoi apokpa marup haunasangi luching ahan nauria amusanana ichu phiral chingkhatuna hodokre. Mitei Leibak Assam Meghaloi amadi Tripura na chingba lamdam kayadagi lakhiba miyoi khudingmakpu senjam somorjitna taramna okpagi warul pikhi. Naurem ningtam sanana jakai rol isai sakhi. Laisram amutombina mitei yelhomay ki maramda wangangki. Thaurong kamari leinana ningthaujam sauba thokchom kuber sapam ibotombi mitei Leibak Posamam Rajendro Laisram Phiral Kesi Mangang Ke Niren Bijoy Sanatomba Kasar Assam na chingba miyoi singna wangangki. Panbayai Bombay High Court ki Senior Advocate Sorok Khaibam Tarun Kumar amadi Thokchom Simon Retired Judge Manipurna hairiba Lining mifam asida mithunglen oina saruk yakhi. Aroibada chingakham khuman leimagi kanglop Mitei Leibak amasung Laisram kun jaribongi naurem ningtam sanagi kanglupna isei nongmai gi thokol pangthoktuna tharomasi yamna chinglemna pangthokhi. World Mitei Council WMC gi oiba mifam ama GD News Network ki conference hall da World Mitei Council WMC Manipur State Unit na sinduna ngarang pangthokre. Mifam aduda WMC Central Executive Committee ki Vice President Dr. KN Chan na athoiba mithunglen. WMC Manipur State Unit ki President U Kunjo Singh na Thoramapu amadi WMC Central Executive Committee ki Organization Secretary Kaisam Sanjeev WMC Delhi Unit ki Vice President Kaisam Ronen na mithunglen oina taistapam ki. Mifam gamari leinana WMC Central Executive Committee ki Organization Secretary Kaisam Sanjeev WMC Central Executive Committee ki Vice President Dr. KN Chan WMC Delhi Unit ki Vice President Kaisam Ronen amadi mifam aduda saruk yakhiba miyoi kayana wangangki. Mifam apu WMC Manipur State Unit ki President U Kunjona Thaurum mapu ki warol piraduna aikhoi gi phangpham thokpa haksing phangnanaba punna honaminasi Nauna semliba WMC jiribam zone ki member singna thabak tharom kaya pangthoktuna hena phaba chakhotpa lamda mama oina bakhonarakani haina suphungdokhi. Mifam asina miyoi 13 na saba WMC jiribam zone ki executive committee amasu semki. Romeo Moirang Thembu President Khundrakpam Sasikantana General Secretary amadi Pukrambam Amuyaimana Finance Secretary oina khanki. Khanghanjaba ama E. Jitendra Singhagi A New Approach to English Grammar Translation and Composition gi Taruksuba edition puthokchare. Hairiba grammar lairik asi aiba masadagi natraga Kasar amadi Hailakandi jila gi library singdagi phangbiragani. Lairik asi gi damak publisher gi mobile number 9435430565 number asida pau phaunana ba hairi. Kendra ki Selthum Mantri Nirmala Sitaramanna Sri Nongthombam Birenbu Manipur Legislator Party ki luchingba khalle haina ngarang lauthokre. Masiga loinana Nongthombam Birenna amukhana Manipur ki Chief Minister oiragani. BJP na seat kunthra nithoi phangduna mapung phaba majority phanglagasu dol asigi luchingba khanba ngamdana leirakhibani. Matungda BJP ki mihut kangbu amana Rajyapal La Ganeshan ka unaduna anauba sarkar semdana bacharol pisinkhre hairi. Nakal amaromda Janata Dol United ki member Taruk, Kuki People's Alliance ki member Ani aduga Independent Sapam Nisikanta BJP Sarkar na sagotkani haina su phongdokre hairi.
मणिपुर की थौबाल जिला की सोशल यूथ वॉलंटियर एकेडमी चरांगपाट लक्ष्मी बाजार दा चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा यावसंग स्पोर्ट्स मीट 2022 हौदोकपगी थौरम अमा ngarang नोंमाइजिंग निमित्ता पांगथोखरे चरांगपाट माकलांग ममांग लेकाइगी उमंगला इबुदौ जिंगु अरोंग निंथौगी सेंगलबा लाइबुंगदगी मैरा लौदुना सोशल यूथ वॉलंटियर एकेडमी की एडवाइजरी मेंबर ओइरिबा असिस्टेंट प्रोफेसर कांगामम सदानंदन लुचिंगदुना लमदम असिगी नहारोल सिंह मौगी सिंह चलबा सिंह अमदी वॉलंटियर मयामना सरुक यादुना सांगलबा मैरा रैली अमा चतुना सोशल यूथ वॉलंटियर एकेडमी की लंपाक्ता हौदोखरे खुमन क्लब लखीपुर सिंधुना चथरक्लिबा एनुअल जाउसंग स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी मीट 2022 की ngarang नोमाइजिंग निमित्ता सानखिबदा मकोक मथंग तारबा सिंगदी ब्लाइंड हिट्टा अहानबा मना लिसम तौसिलिना अनीसुबा मना एम लिंथोय देवी अहुमसुबा मना लेसुंगबम थौना लॉन्ग जंप बॉयज दा अहानबा मना टीएच सूर्यचंद्र अनीसुबा मना ई सेल्वेस्टर अहुमसुबा मना ना माइमोम रोहित न फंखी लॉन्ग जंप गर्ल्स दा अहानबा मना लॉन्ग जंप रोजी अनीसुबा मना सवाइजम जयश्री अदुगा अहुमसुबा मना ना कोंजेंगबम सेली न फंखी क्लास 2 फाउबगी मनुंगी आंगांग सिंगी लमजेल दा अहानबा मना ए अनु सिंह अनीसुबा मना के नेल्सन अमसुंग अहुमसुबा मना ना एस जीवन न फंखी क्लास 3 दगी 5 फाउबगी नुपा मचागी लमजेल दा अहानबा मना एम रोहित अनीसुबा मना के एल्सन अदुगा अहुमसुबा मना आर संजित न फंखी क्लास 6 तगी 8 फाउबगी नुपा मचागी लमजेलदा के सिम्सन सिंह अहानबा मना अनीसुबा मना ना एस अभिज्ञान सिंह अदुगा अहुमसुबा मना ए प्रिंसन न फंखी क्लास 2 फाउबगी मनुंगदा नुपी मचागी लमजेलदा जस्मिन देवीना अहानबा मना के नेमिता देवीना अनीसुबा मना अदुगा एच मेघारानी ना अहुमसुबा मना फंखी क्लास 3 दगी क्लास 5 फाउबगी नुपी मचागी लमजेलदा एल रोजी देवी अहानबा मना एच लस्मिता चनु अनीसुबा मना अदुगा के स्नेहिया अहुमसुबा मना फंखी क्लास 6 तगी क्लास 8 फाउबगी नुपी मचागी लमजेंदा टीएच रेणुकाना अहानबा मना एच मालेमगानबिना अनीसुबा मना अदुगा एल प्रियंकाना अहुमसुबा मना लौखी लैसाबी सिंगी लमजेंदा अहानबा मना कांगाबम थोयहनबी देवीना लौखी अनीसुबा मना शिवानी देवी अदुगा अहुमसुबा मना ना एच थोयसी देवीना लौखी मौ सिंगी ओइबा लमजेंदा अहानबा मना माइमोम ओंबी लखीमुनी देवी अनीसुबा मना एम तोंबी देवी अदुगा अहुमसुबा मना सवाइजम ओंबी मालिका देवीना लौखी नुपा मचागी फुटबॉल दा क्लास 3 दगी क्लास 6 फाउबगी मनुंगदा टीम सी ना अहानबा मना अदुगा टीम ए ना अनीसुबा मना फंखी सिंगिरबोन हाइसनाम लेकाई नहालुबना सिलांगदुना यावसंग स्पोर्ट्स ngarang इमा ब्रजरानी देवी युमनाम नदिया चान अमदी लुप की मेंबर सिंगा लोइना हौदोखरे नुमित मरी नि चुपना चथगदबा सानबा सिगी अहानबा नुमिता ngarang लमजेल थौरी चिंगबी सेक रेस चफु थुगाइबिना चिंगबा मसाना कया सानदुना हौदोखी ऑल कासार सेपाक तक्रो एसोसिएशन की सोनाई मसा सेमख्रे थबक्तगी पोथारब ओजा इबुंगहल मिफमपु ओइदुना ngarang सोनाई गोरगोरीदा पांथोखिबा मिफमदा ऑल कासार सेपाक तक्रो एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट नबचंद्रना मिथुंगलेन अदुगा नंदमहोन थोकजोम देवेन हौरंगबम विश्वजीत सेपाक तक्रो की नेशनल प्लेयर मोइरांगथेम ओंगबी मालती देवी दाइस्तफमकी नुबिदासिदा सब जूनियर अमदी जूनियर की एग्जीबिशन मैच सिंग पांथोखी मोइरांगथेम सोमरजितपु सेक्रेटरी अदुगा लमाबा मणिमोहन बुना प्रेसिडेंट खंदुना एसोसिएशन असिगी सोनाई मसा सेमखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मरफु 12 सुबा अपोक मरुप हौना संगी लमदा थाबुंग मिफम मार्च की 19 अमसुंग 18 दा पांथोखरे वर्ल्ड मितई काउंसिल WMC की ओइबा मिफम पांथोक्तुना WMC जिरिबाम जोन सेमख्रे श्री नोंथोंबम बिरेनबु मणिपुर लेजिस्लेटर पार्टी की लुचिंग बखनख्रे श्री बिरेना अमुखना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरगनी ऑल कासार सेपाक तक्रो एसोसिएशन की सोनाई मसा सेमख्रे अमसुंग तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा यावसंग स्पोर्ट्स पांथोकना खिबगी पाव मखाताना लागले लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।